Poštovani gledalci, još jedan pozdrav sa stadiona Crvene zvezde. Veličanstvena atmosfera, naročito sjajna scenografija na severnoj tribini našeg najvećeg stadiona kao uvertira u jedan spektakularni fudbalski susret. Nadajmo se sa srećnim epilogom. Crvena zvezda protiv Rome. Ovo je treća utakmica Crvene zvezde u UEFA kupu u Ligi i šansa da pobedom ostane u igri, da pobedom ipak stekne izglede da u posljednjem kolu također. Kovačević, još jednom Biševac. Riskantno je sve to bilo i greši Biševac. Evo nevolje za Zvezdu. Nonda i vodi Roma. Iz čiste, rekao bih, nesmotrenosti, iz čiste gluposti Biševac je pogrešio. Preterano su se poigravali fudbaleri Crvene zvezde na potpuno neprimerenom mestu i naravno da je to Ronda uz pomoć Kasana iskoristio. Eto, posle 23 minute igre Roma vodi sa 1:0. Zaista nadam se da će Milanko igrači iz ovakve situacije izvući pouke, jer Roma nije stvorila ni jednu priliku, a dala je gol iz greške. Pa videli ste sami koliko je Roma opasna, znači čekaju svaku šansu i vidite i ovo je prva šansa koju su uputili ka našem golu, osim onog auta što je izašla kada je Nonda nije stigao loptu i eto iskoristili svoju šansu. Šteta, jer Crvena zvezda je krenula dosta dobro, imala nekoliko solidnih napada i kada se to verovatno veliki broj prisutnih na stadionu i gledalaca koji prate ovaj prenos nadao, Roma je to stigla do vojstva sada i prekršaj. Janković, evo prilike za Zvezdu, Janković imao je malo problema, ponovo Boško Janković na kraju, odbranili su se fudbaleri Rome, još jednom centaršut, Žigić i gol! Nikola Žigić, 1:1. Izjednačuje Žigić, mislim da je Zvezda Milanko apsolutno zaslužila ovo izjednačenje. Pa rekao sam vam, bit će još sigurno šansi i uveren sam u ovu pobedu. I uz ovakvu atmosferu koja je na našem stadionu, stvarno očekujem pobedu. Evo da pogledamo još nekoliko puta ovaj pogodak. Sjajno Boško Janković spasi Žigića. Žigić, faula nema. Dobro je, evo prilike za Crvenu zvezdu. Žigić. Evo šanse sada, dobre šanse, velika prilika i gol! 2:1 Purović! 2:1 za Crvenu zvezdu i evo velike prilike i velike radosti na stadionu Crvene zvezde. Milan Purović nastavlja seriju golova, ali Nikola Žigić je odigrao ponovo veliku ulogu kod ovog gola. Pogledajmo. Najpre sjajno dodao loptu, pogrešio Kufre i onda Purović sa nekih 15 metara, ali iskosa. Veoma jako, veoma precizno. Sada je to sjajna prednost za Crvenu zvezdu. Međutim, treba biti još oprezan. Ima 15 minuta do kraja. Janković. Ne pomišlja Janković da bilo šta kreira, ali Žigić je tamo. Pogledajte kako igra Nikola Žigić. Nikola Žigić! Kakav gol Nikole Žigića! 3:1 i Crvena zvezda je pobedila na ovoj utakmici i ostala u igri. Kakav je to gol Nikole Žigića! Milanko, ovo je spektakularan pogodak. Evo šta je uradio veliki fudbaler Nikola Žigić, pogledajte. Evo gol Nikole Žigića, bez sumnje najboljeg igrača ove utakmice i pogledajmo još jedan put. Fantastično. Ne bi se složio s to, najboljeg igrača Evrope. I to će biti, verujem, uskoro, jer kako igra Nikola Žigić, zaista nije daleko od takvog epiteta, ali ovaj gol je jedan od najlepših u posljednje vreme viđen na ovom stadionu. Da, slažem se.
3-1 za Crvenu zvezdu i sada je to već nadomak pobjeda. Naravno, ne treba se opustiti još 3-4 minuta, velika gužva sada, ali dobro. Panucci, sada sporo odluče vreme, ne treba dirati Nondu u kaznenom prostoru, nikako, 11-terac. Šteta, zaista evo te situacije s leđa je Luković startovao i sada je to šansa za Romu da smanji ovo vodstvo Crvene zvezde. Kasano će šutirati, Kasano i Stojković. Dragi Stojković, neozbiljnost Kasana koja je prepotentno krenuo da izvede ovaj 11-terac, ipak on nije Toti i nikada, mislim, i neće biti Toti, ali Stojković je fenomenalno reagovao i Crvena zvezda sada je definitivno pred pobedom, jer istekao je 90. minut. Teško da Roma posle ovog promašaja Kasana može da postigne 2 pogotka u preostalih par minuta. Nisam video koliko još Radio-televizija Srbije moći da vide i kompletan, verovatno uzbudljiv meč čim je postignuto toliko golova, ali ono što je najvažnije, to je pobjeda Crvene zvezde nad Romom od 3-1 i sada Crvena zvezda ima zaista šansi. Naravno, potrebna je pobjeda u Strasburu ukoliko je Basel pobedio. Ukoliko je nerešeno, postoji druga kombinacija, ali o tome će se narednih dana govoriti više. Što se tiče ovog meča, Zvezda je zasluženo, rekao bi, stigla do pobjede, iako je bilo u onom jednom periodu drugog poluvremena više dominacije Rome, ali Milanko na kraju je presudio i taj voljni moment i rekao bih Nikola Žigić. Da, slažem se. Mislim da posle primljenog gola na početku kada se desio, posle jedne greške, uspeli smo da se dignemo, ali to je odlika samo velikih ekipa, tako da dati 3 gola Romi nije mala stvar i želeo bih da pohvalim sve moje igrače koji su ostavili srce na terenu, tako da uz pomoć navijača neminovno je bila pobjeda. Sve čestitke i tebi, naravno, jer ti si deo ove ekipe, iako nisi večeras igrao, ali pomagao si nam ovde u praćenju ovog interesantnog, uzbudljivog i naravno za sve navijače Crvene zvezde više nego lepog meča. Crvena zvezda, dakle, sada sa 3 boda i prvom pobedom u UEFA kupu ostaje u igri. Naravno, bit će teško u Strasburu, ali šanse postoje. Strasbur se već kvalifikovao. Basel ima 6 bodova. Pobedio je, dakle, ipak 4-3 ekipu Tromsa. Sada mi donose kolege kompletan podatak, dakle 4-3 za Basel, iako je Troms vodio sa 3-1. U tom slučaju Strasbourg ima 7 bodova. Prvi je Basel, trenutno ima 6 bodova, Roma 4, Crvena zvezda i Tromso 3. Tromso više nema nikakvih šansi jer je završio, on je u poslednjem kolu slobodan. Roma dočekuje Basel, Crvena zvezda gostuje u Tromsu. I evo sa stadionom Crvena zvezda, dakle sa starterske staze Nikola Žigić, maestralan gol, zaista. Evo kratko tvoj komentar. Videli ste sami, moji igrači i ja. Pružili smo ovdje jednu fantastičnu igru, povedeli smo Romu, ali ja mislim da su najslužniji ovi navijači ovdje koji su došli, vidite i sami u velikom broju da nas bodere, su verovali u nas da možemo savladamo Romu ovdje i mislim protiv Basela su bili oni sigurno i povedeli Basel, ali šta je tu je. Ostala nam još jedna utakmica protiv Strasbura tamo, mislim da možemo pokažemo isto, da ponovimo isto ovakvu partiju i da pobedimo, jako dao Bog da se plasiramo u sljedeći krug kupa UEFA. Ovo je fenomenalan bio drugi gol. Ja moram da te pitam, u onom trenutku kad si pogledao prema golu i hteo da šutneš, da li si zaista teo gađaš Rašti? Pa pravo da vam kažem, vidio se da golom ističe, ne mogu da kažem da se gađa Rašti, te samo da pogodim gol. Ali lopta je našla put i ušla u mrežu, tako da videli ste sami prelep gol, ali to je pre svega zasluga mojih saigrača koji su izginuli na terenu zajedno sa mnom i povedili smo Romu i zaslužno slavimo. Publika? Fenomenalno, nemam šta da kažem, vidite i sami, ovo se ne doživljava se svaki dan. Samo Delije mogu da naprave ovakvu scenu i da prirede ovako slavije. Hvala ti puno, sve najbolje vam želim, naravno i protiv Strasbura. Hvala i vama, hvala i vama. Kao bio to, dakle, Nikola Žigić, još jednom Crvena zvezda pobedila Romu rezultatom 3-1. Peđa. Čuli smo Nikolu Žigića, junaka ove utakmice.